Nongeye kubasuhuza cyane ndetse mbaha ikaze bakunze amakuru mashya Plus. Amakuru yacu agiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere turi buze kugaruka ku mirwano, tubabwire ko iri huriro rya AFC M23 na twirwaneho kuri ubu ngubu bamaze kuba bakigarurira agace kitwa Kiseke gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nanone kandi tugaruke ku makuru akomeye cyane agaragaza ko ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burangajwe imbere na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuri ubu ngubu bwamaze kuba bwajyanwa mu nkiko n'urukiko mpuzamahanga rw'Irahe mu Buholandi, aho burimo kuregwa n'abanyamategeko bagiye batandukanye no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku byaha bigiye bitandukanye, by'umwihariko byiganjemo ibifitanye isano n'intambara bahanganyemo n'iri huriro rya AFC M23. Bidatinze reka duhere ko aya makuru akomeye cyane agaragaza imirwano y'iyi AFC M23 na twirwaneho bahanganyemo n'iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru avuga ko agace ka Kiseke gaherereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kamaze kuba kajya mu maboko y'abarwanyi ba twirwaneho bafatanyije n'ihuriro rya AFC M23 nk'uko amakuru aturuka mu bice by'imirwano abyemeza. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri Kiseke ndetse n'andi masoko akurikiranira hafi ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko abarwanyi ba twirwaneho na AFC M23 binjiye muri Kiseke nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ejo kuri wa 13 Nyakanga. Bari imirwano yabaze amasaha menshi ihanganishije izi mpande zombi za FARDC ndetse n'uruhande rwa AFC M23. Ifatwa ry'aka gace ka Kiseke rikaba rije rikurikira imirwano imaze igihe ikomeje mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri teritwari ya Mwenga, Fizi ndetse na Uvira. Aka nanone akaba ari agace gafite akamaro mu ngendo no mu bikorwa bya gisirikare kuko gahuza ibice bigiye bitandukanye byo mu misozi miremire y'iyo ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu mezi ashize nibwo twirwaneho na AFC M23 bakomeje kwagura ibice bagenzura muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Nyakanga bakaba baratangaje ko bafashe utundi duce two muri Mwenga nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Ibintu byakomeje guhindura isura y'intambara bahanganyemo n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kugenzura aka gace ka Kiseke bikaba bishobora korohereza iyi twirwaneho na AFC M23 gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu bindi bice bya Mwenga, ndetse bikabaha uburyo bworoshye bwo kugenzura inzira z'ingenzi zihuza uduce two mu misozi miremire ya hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano rero ikaba ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo ikomeye cyane, aho ikomeje guteza umutekano muke mu baturage, ndetse amakuru akaba avuga ko abaturage benshi bamaze kuva mu byabo bahunga, mu gihe imiryango itabara imbabare ikomeje kugaragaza impungenge z'uko umubare w'abakeneye ubutabazi ugenda wiyongera, by'umwihariko bijyana no kuba iyi ntambara nayo ikomeza gufata indi ntera, mbega igenda yagukira mu tundi duce. Kugeza ubu ngubu ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro. Amakuru avuga ko icyo gice cya Kiseke yamaze kuba cyafatwa na twirwaneho ifatanyije n'iyi AFC M23. Gusa amakuru aturuka mu bice by'imirwano akaba agaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje, ndetse ko hashobora kuba hakiri imirwano mu duce twegereye iyo Kiseke, mbega ihuriro rya AFC M23 igerageza kuba ryakuramo abasirikare bose barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Intambara ikomeje hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba irimo zikomeje gukurikirwa n'umuryango mpuzamahanga, mu gihe hakomeje gushakwa inzira za diplomasi zagabanya ubushyamirane ndetse no kugarura amahoro hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ubona neza ko bisa naho bitari gutanga umusaruro ukwiye, cyane ko bimaze igihe bikorwa. Tugarutse kuri ya makuru agaragaza neza ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwamaze kuba bwajyanwa mu rukiko mpuzamahanga rw'Irahe mu Buholandi. Amakuru aravuga ko itsinda ry'abanyamategeko bahagarariye bamwe mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barimo n'abakomoka mu cyahoze ari Katanga, yagejeje ikirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rufite icyicaro Irahe mu Buholandi, aho iri tsinda risaba ko hakorwa iperereza ku byaha bavuga ko byibasiye inyokomuntu. Iki kirego rero cyatanzwe ku wa 10 Nyakanga
kikaba gikubiyemo ibikorwa 11 abanyamategeko bavuga ko byakozwe n'inzego z'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane ku baturage mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu byo bagaragaza hakaba harimo urupfu rw'imfungwa nyinshi n'abakomeretse mu mvururu zabereye muri gereza y'Amakara mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo hari hageragejwe igikorwa cyo gutoroka, ndetse bakaba banagaragaza ubwicanyi bavuga ko bwabereye mu mijyi itandukanye irimo umujyi wa Lubumbashi, Kolwezi ndetse n'ahandi mu gace ka Katanga. Umwe mu banyamategeko batanze iki kirego yitwa Elvedi Akiese, yavuze ko bamwe mu bayobozi n'urubyiruko rwa Force de Progrès bafitanye isano n'ishyaka UDPS riri ku butegetsi rya Tshisekedi bagize uruhare muri ibi bikorwa. Aha rero akaba yaje yongeraho ko hari imvugo zikomeye cyane zishingiye ku ivangura zikunda gukoreshwa na bamwe mu bayobozi, zikaba zigaragaza ko bamwe mu bakomoka mu gace ka Kasayi biyumvamo ko bafite uburenganzira bwihariye ku butegetsi bwa Tshisekedi. Nanone kandi hakaba undi witwa Bernard Mayengeni, aho yavuze ko kuba ubutabera bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butaragize icyo bukora kuri ibyo birego, ariyo mpamvu bahisemo kubigeza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Aho yavuze ko ikirego cyubahirije ibisabwa by'ingingo ya 15 y'amasezerano ya Roma, bityo ko gikwiye gusuzumwa nta nkomyi. Uretse kandi kuba abo banyamategeko baragejeje iki kibazo mu rukiko mpuzamahanga rw'Irahe mu Buholandi, banatanze ikindi kirego mu nkiko zo mu gihugu cy'Ububiligi, aho bavuga ko bamwe mu bakekwaho uruhare muri ibyo bikorwa bafite ubwenegihugu bw'iki gihugu cy'Ububiligi. Byitezwe kandi muri iki gihe ni uko iyi ICC, urukiko mpuzamahanga izasuzuma ibikubiye muri iki kirego, ikemeza niba hari impamvu zihagije zatuma hatangizwa iperereza ku byaha bivugwa cyangwa niba koko dosiye ishobora kudakomeza. Rega kuri ubu ngubu abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abagizweho ingaruka n'ibi bikorwa bibi, bakaba bategereje kuba babona icyemezo cya mbere y'uru rukiko mpuzamahanga rwa ICC kuba rwakemera iki kirego, mbega bakaba batangira no kugikoraho iperereza cyangwa se kuba bagitesha agaciro kikaba cyahagarara. Ni amakuru rero akomeye cyane agaragaza neza ko Tshisekedi asumbirijwe, ndetse hano ku makuru mashya please muzajya mukomeza gukurikirana amakuru y'ibibazo uko biteye ndetse n'aho bigeze, ndetse no mu gihe urukiko rwa ICC rwaba rwasohoye umwanzuro wa mbere kuri iki kirego tuzaza tubibagezaho. Kanda subscribe wongere gusubira mu kanya.